So akusitshele mama umuntu wabhubhayo eHwange Colliery kwakuyisihlobo sakho kwakuthiwa mbani? Kwakungubaba kuthiwa nguSaunders Six Ncube. uSaunders Six Ncube singathi wabhubha labanye khonapho phakathi emgodini. Ukuthi sokwenzakele khonokho laphila njani kusukela ngaleso sikhathi? We so young. Singasaphonga ukuba kwazi sesikhulile from 5 years. You know kudala abantu babele lama secrets. We got to know it very late sesikhulile. Sasiphonga ukuzwa ukuthi abantu bafela emgodini. Singathi kodwa kukhona yini esingathi la kuthola kusanda kubhubha umzali wena? Ya ezihiye kwakule okuyizimadlanyana okwake kwatholakala because we had ama-accounts awe-Standard Bank. But akulanto eziningi esasitholayo, no education funds and what. Akula. So singathi lina la lifisa ukuthi ngavele khathesi kwenziweni ukwenza ukuthi kumbe ngale yathola ezinye izinto. Akusitshele ngamafutshane. Sifisa ukuthi ngane bayasinika even ama-scholarships. If we would like ukuthi si-continue siza-advance, bangakwanisa ukuthi basinike ama-scholarships. That would be the best. Ama-scholarships anjengokwenzani mama? Njengokuthi ngamuntu maybe I want to do ngenza i-degree, they sponsor me ama-block like. Kulabanye abangela msebenzi babaningi imisebenzi eWanke Colliery. Ukuthi bangakwenza khonokho sibili kuyenzakala? Ya bayakwenza, bakhona abasebenza khona ngale ezise. Singathi-ke nxa sixoxa labanye bathi kungangcono kube lalokho kuthiwa i-affirmative action, ukuthi nxa ungena eWanke Colliery wena bakunika i-first preference okwedlula abanye abantu. Akusitshela ukuthi ungakubona njani khonokho? Lokho yikho okungaba the best thing, considering ukuthi abazange besenzele lutho. They should give us that chance. Ngicela ukufaka ngesindebele khonokho. Ngithi mina kumele basenzele khonokho ngoba abazange besenzele lutho. So kumele basinike ithuba lokuqala nxa be-recruit. Lapha sikhuluma sikhuluma ngemisebenzi enjengayiphi, akuyichasise sibili. Imisebenzi even kulabanye abahamba esikolo nxa ukuthi bathatha kumbe ngo-apprentice, nursing, vale esikolo sabo e-Coalfields, ngakuyikuthi umuntu ungutitsha ufuna ukufundisa e-Coalfields bamthatha. So bona ngani iWanke Colliery liyake likhulumisane layo ngakho yini khonokho kumbe liyabe lizicabangela nje? Sake sakhulumisana labo sihambe ku-gathering leziyana esenziwa every 6 June. But asikaze sibone i-action engani ingcono. We have said it several times. Akukhuluma kanengi. But bakhanya ngani they are reluctant. Kabenzi lutho. Especially abantwaneni. They stick on saying ama-widows. But abantwana babaphushela khatshana. Singathi ukumangalisayo ukuthi ama-widows angikhona lokhu esiba malutshwane every day. Kusala abantwana. Angazi ukuthi ama-widow angaphela izaphela yini i-function leyo. Singathi-ke ama-widows abafelokazi bona batholani? Umama babemnikani? Umama wayezuza nje okuzimadlanyana. Then on that day i-gathering leyana yenziwa mhla ka-6 June babebanika okuzimadlanyana lama-grocery depending lama-donations ayabe ebuyile labantu babanike. Kulobuzima. So-ke nxa ungathi ungakhuluma-ke khathesi utshele iWanke Colliery isifiso sakho ungabatshela usithini mama? Isifiso sami ngesokuthi bancede ama-widows afeleyo. Bazama ukubanika nje okuyipentsheni okokuthi bayakwanisa ukuphila. Kulabanye abangela indlela zokuphila ezingane zincinyane. Babanike okuyimali okuthengayo.
yala ngama-functions lawana bakhangele baconsider futhi inkaleko zabantwana ngoba bakhanye ngane okwabantwana abafuni ukukhangela bayakuvala. So ngoba into le it seems i-continuous every 6 June siyakuthanda but angaphela ama-widow sikhangelela ukuthi bazayekela yini sisi bengafuni uku-include abantwana usually bakhuluma ngokuthi yinto yama-widow but ama-widow alabantwana